Ikaze igitondo cyiza kuri mwese. Iyi ni shene yitwa Inkwakuzi. Inkwakuzi mwese mwabyutse kugira ngo muze kujya mu kazi. Mbere yo kujya ku kazi nimureke tubanze turebe amakuru amwe n'amwe ari kuvugwa kugira ngo dutangire umunsi dufite amakuru yose meza ahagije, bityo tugire icyerekezo cy'umunsi. Nimureke duhere mu karere ka Ruhango. Mu karere ka Ruhango babangamiwe n'urugomo baterwa n'abanywa inzoga zitujuje ubuziranenge ndetse n'ibiyobyabwenge. Abaturage bo muri santere ya Cyanza iherereye mu murenge wa Mbuye akarere ka Ruhango bavuga ko bahangayikishijwe n'umutekano muke baterwa n'abasinda inzoga z'inkorano zizwi nka igiseyeye. Barabarwanya kandi bakanabambura utwabo. Iyo santere ikunze kugaragaramo urujya n'uruza rw'abantu banywa inzoga zitujuje ubuziranenge, urugero nk'iyo twari tuvuze, kandi baba baturutse mu bice bitandukanye by'akarere ka Ruhango. Iyo santere irangwa n'ibikorwa by'urugomo bikunze kuba by'umwihariko ku mugoroba iyo izo nzoga zimaze kubuza bamwe ubwenge. Abaturage baturiye hafi y'iyi santere bavuga ko babangamiwe n'izo nzoga z'inkorano ziyicururizwamo, ariko nanone bakanabangamirwa no kuba hagaragara ibiyobyabwenge bituma bamwe mu rubyiruko bahinduka ikibazo cy'umutekano. Ntezimana Samuel, umuturage uturiye iyo santere, yavuze ko yakubiswe bikomeye n'umusore uzwiho urugomo iyo yasinze. Yaravuze ati, nakubiswe bikomeye n'umusore uzwiho urugomo iyo yasinze izo nzoga z'inkorano, kandi si ubwa mbere uwo musore yakomeretsa abantu muri iyo santere. Abaturiye iyo santere muri rusange bifuza ko inzego z'umutekano n'iz'ibanze bafata ingamba zo kurwanya inzoga z'inkorano n'ibiyobyabwenge bigaragara muri ibyo bice. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye ikinyamakuru cya Ukweli Times ko polisi ikomeje ibikorwa byo guhangana n'icyo kibazo muri iyo ntara, ndetse ko muri ibyo bikorwa hamaze gufatwa 5 bakekwaho uruhare muri urwo rugomo no gukora ibinyobwa bitemewe. Yaravuze ati, ku bufatanye bw'abaturage na polisi twamenye amakuru y'aba bantu bakora ibikorwa bihungabanya umutekano ndetse n'abakora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Ubu hamaze gufatwa 5 bakekwaho ibyo bikorwa. Uwo muvugizi wa polisi nanone yongeyeho ko abafashwe bashyikirijwe inzego z'ubugenzacyaha, anasaba abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe no kwirinda ibinyobwa ibyo ari byo byose bishobora kwangiza ubuzima n'umutekano wabo muri rusange. Aho hari mu karere ka Ruhango. Nanone tukiri mu ntara y'Amajyepfo, i Muhanga 12 bakekwaho ubujura batawe muri yombi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yatangaje ko hari insoresore 12 polisi ku bufatanye n'irondo yataye muri yombi zikurikiranyweho ibikorwa by'ubujura bukorerwa mu ishyamba rya Muhanga. Ibyo nibyo yatangaje nyuma y'igihe abaturage baca muri iryo shyamba kubera ko ari ryo bagendamo bajya mu ngo zabo cyangwa se bajya ahantu hatandukanye. Iryo shyamba riherereye munsi y'igororero rya Muhanga hagati y'umurenge wa Nyamabuye na sitasiyo ya polisi y'uwo murenge. Abo baturage rero baciye inzira bataka ubujura bukabije burikorerwamo. Iri shyamba ririmo inzira ihuza abajya mu bice bitandukanye by'akarere ka Muhanga birimo Ruhina, Kabeza, Nyarutovu, mu cya kabiri, i Murambi na Munyinya. Abaricamo rero bavuga ko babangamiwe n'ubujura burikorerwamo, aho benshi bibirwamo telefone, amasakoshi, amafaranga n'ibindi bitandukanye mu masaha y'umugoroba no mu rukerera. Abaca muri iryo shyamba bavuga kandi ko abagore aribo bakunze kugirwaho ingaruka cyane n'ubujura burikorerwamo, bitewe n'uko abajura babambura ku ngufu batitaye ku mubare wabo. Umuvugizi wa polisi rero y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi yabwiye ikinyamakuru cya Ukweli Times ko polisi mu bikorwa ikora birimo kurwanya ubujura by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo, imaze igihe ikora ibyo bikorwa byo guhiga abakora ubwambuzi muri ako gace, ndetse imaze guta muri yombi 12 bakekwaho ibyo byaha bashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Yanasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe kugira ngo abo bahungabanya umutekano w'abaturage babihanirwe mu buryo budasubirwaho. Ibi bibaye mu gihe hirya no hino mu ntara y'Amajyepfo hagikomeje kugaragara ibikorwa by'ubujura bikorwa n'insoresore zitwikira ijoro zikiba abaturage. Ibyo kandi polisi ivuga ko irimo irabirwanya. Ubwo rero rwose mu ntara y'Amajyepfo ntabwo byoroshye, ariko twizere ko polisi iri gukora akazi kayo neza kugira ngo umutekano w'abaturage muri rusange ubashe kugaruka mu buryo. Reka noneho twigarukira i Nyarugenge, aho i Nyarugenge habaye ikintu gikomeye, aho umugabo umwe yakubise undi mugabo amushinja gushaka gukuramo inda umugore we
amaze imyaka 2 yose atwite. Umugabo witwa Jean Paul mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge yakubiswe bikomeye na mugenzi we uzwi ku izina rya Mayonde amushinja gushaka gukuramo inda umugore we amaze imyaka 2 atwite. Ibi byabereye hafi y'isoko rya Kimisagara ahagana saa 10 z'umugoroba ku cyumweru tariki ya 24 Gicurasi 2026. Umugabo Jean Paul yabwiye Ukweli Times ko umugore we amaze imyaka 2 atwite kubera ko bamuzinze. Avuga ko we n'umugore we babaruze, ndetse uwo mugabo witwa Mayonde yamukubise bitewe n'uko yahuye n'umugore we aramuhobera cyane, ari nako amukandinda ashaka kuyikuramo. Yagize ati ni ukuvuga yahuye n'umugore wanjye aramuhobera amukandinda bikomeye kandi abona ko atwite ashaka gusa ko nayivamo. Yashimangiye ko impamvu yamukubise yari agamije ko bibera urugero n'abandi batifuza ko umugore babyara. Yaravuze ati urebye dufite abanzi benshi kubera ko umugore wanjye bamuzinze, ubu akaba amaze imyaka 2 atwite. Ibaze ko hari nubwo badutega amaraso y'ingurube tukayasimbuka mu gitondo tukabyuka tumeze nabi. Yongeyeho ko we n'umugore we bamaze imyaka 6 babana bitemewe n'amategeko, ndetse bamaze gupfusha abana 3 bose babyaranye. Uyu mugabo witwa Mayonde wakubiswe azizwa gushaka gukuramo inda umugore w'abandi atwite, we yabwiye umunyamakuru ko bamubeshyera. Yaravuze ati arambeshyera rwose, nibyo koko baroze umugore we, ariko ntabwo nashakaga gukuramo inda atwite, ahubwo yabikoze kubera bya bindi byo gufuha. Nyuma y'uko abaturage babonye ko uwo mugabo ashobora kwica mugenzi we, bahise bamutabara bamumukura hejuru kuko babonaga amumereye nabi. Aho ni ibyabereye i Nyarugenge, aho imihanda ikomeje kugorana rwose. Ibibera ku mihanda bikomeje kuba agatereranzamba. Hanyuma nanone reka duhite dukomeza nk'inkwakuzi twitegura kujya mu kazi, tujye mu karere ka Rulindo aho abantu 3 bagwiriwe n'ikirombe bacukurugamo amabuye y'agaciro. Mu rukerera rwo ku wa mbere, ubwo ni ku munsi w'ejo tariki ya 25 Gicurasi 2025, abantu 3 bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe bagwiriwe n'ikirombe, umwe avamo yakomeretse undi avanwamo yapfuye, mu gihe uwa gatatu we bakiri kumushakisha kugeza ubu. Amakuru avuga ko abasore 3 bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe mu murenge wa Ntarabana bagwiriwe n'ikirombe mu rukerera rwo ku wa mbere, ni ukuvuga ku munsi w'ejo tariki ya 25 2026. Ni inkuru rwose dukesha ikinyamakuru Ukweli Times. Reka twumve ukuntu byagenze. Ikirombe abo bagabo bacukuragamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe cyegereye umugezi ugabanya umurenge wa Ntarabana n'uwa Nduba, ndetse bikavugwa ko abaturage basanzwe bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe nk'uko bitangazwa n'abaturage. Amakuru avuga ko umugabo umwe muri 3 bagwiriye n'ikirombe ari we wavuyemo ari muzima, ariko yakomeretse cyane, ndetse hatangira ibikorwa byo gushakisha abo bari kumwe, ndetse umwe muri bo bamukuramo yapfuye, mu gihe uwa gatatu ibikorwa byo kumushakisha kugeza n'uyu munsi bigikomeje. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo Madamu Mukanyirigira Judith aganira n'iki kinyamakuru yavuze ko ubuyobozi bwamenye ayo makuru, ndetse hatangiye ibikorwa byo gushakisha abaguriwe n'ikirombe, ndetse yanasabye abaturage kwirinda kwishora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, ndetse bakabikangurira n'abana babo. Uwo muyobozi w'akarere ka Rulindo yaravuze ati kubikurikirana ni inshingano, twabikurikiranye nituza kubabona turababwira. Abaturage duhora tubibabwira buri munsi, gucukura amabuye mu buryo butemewe ni ukubyirinda kuko ingaruka zivamo baba bazibona. Abaturage nibadufashe babyirinde, babwire n'abana babo. Iki kinyamakuru cyagerageje kuvugana n'umuvugizi wa polisi y'igihugu mu ntara y'Amajyaruguru CIP Nyasi Nyirabakunzi, kandi yakibwiye ko aya makuru bayamenye, ndetse ko hari gukorwa ibikorwa byo gushakisha uwo bikekwa ko yahezemo, kandi anashishikariza abaturage kwirinda kwishora mu bikorwa by'ubucukuzi butemewe kubera ko biteza impanuka nk'izi ziba zishobora no kuvamo impfu nk'uko byagendekeye umwe muri aba. Kandi ntituzi neza niba uwundi uri gushakishwa ashobora kuvamo ari muzima. Uko iminsi igenda, uko amasaha agenda, niko amahirwe y'uko yavamo ari muzima nayo agenda agabanuka. Nimureke rero dusubire mu majyepfo mu karere ka Ruhango, aho polisi yarashe 2 b'impanga bakekwaho kwiba ihene 2 z'umuturage, hanyuma umwe ahita apfa.
abasore babiri b'impanga bavuka mu kagari ka Nyarurama mu murenge wa Ntongwe akarere ka Ruhango bibye ihene ebyiri z'abaturage maze polisi ije kubafata barayirwanya ihita irasamo umwe arapfa. Ibi byabaye ku manywa yo kuwa mbere, ni ukuvuga ejo hashize ku itariki ya 25 Gicurasi 2026. Abaturage bo muri aka gace babwiye ikinyamakuru cya Ukweli Times ko aba basore b'impanga bari bafite imyaka 22 bibye ihene ebyiri y'umuturage bayijyana iwabo. Nyuma za kubimenya yitabaza inzego z'ibanze n'iz'umutekano, maze bahageze abo basore barazirwanya. Bavuga ko ibi byahise bituma n'izo nzego nazo zitabaza abapolisi babiri, nabo bahageze barabarwanya mu buryo bukomeye ndetse banashaka kubatemesha ishoka n'imihoro hanyuma bayabangira ingata. Abaturage bakomeza bavuga ko abo polisi bahise batabaza bagenzi babo bakorera mu karere ka Ruhango. Bahageze basanga bikingiranye mu nzu n'abasore bibye ihene, babasaba gukingura barabyanga. Umwe yagize ati n'abana babiri b'impanga bigize ibirara bataye ishuri bakiri bato ndetse bakoze ubujura cyane bazengereje abaturage. Abo bana bahamuye inzego zose zirimo iz'umutekano n'abakora ku kagari n'umudugudu. Rero bibye ihene ebyiri z'amajigija z'umuturage babeshya ko baziguze. Yakomeje agira ati nyiri izo hene akibimenya yagiye kuzibasaba barazimwima na mudugudu bamuca amazi nk'ibisanzwe, noneho bitabaza polisi. Babiri nabo bahageze babaca amazi barikingirana, biba ngombwa ko batabaza abo ku karere bazana imodoka. Uyu muturage yakomeje avuga ko aba basore ko ari babiri bashatse gutema inzego zishinzwe umutekano, biba ngombwa ko zirasa maze umwe muri izo mpanga ahita apfa. Aba bana bibaga b'imyaka 22 n'ubundi bari impanga. Ubwo rero umwe bararashe, umwe muri bo arapfa. Undi mugore nawe yagize ati ni umujura wundi mwene wabo wazibazaniye izo hene, hanyuma ahita agenda. Abandi bafatwa rero nk'abajura nyine kuko aribo bazisanga. Barwanyije ubuyobozi mu buryo bukomeye ku buryo twitabaje ubuyobozi bw'umudugudu biranga, akarere karamanuka nabyo biranga, mbese abazaga bose babarwanyaga. Hanyuma iki kinyamakuru cyahamagaye umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi, kandi nawe yemeje iby'aya makuru. Yagize ati none kuwa 25 Gicurasi 2026 mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ntongwe abajura babiri bitwaje intwaro gakondo bibye ihene ebyiri z'umuturage. Abaturage baratabaza babirukaho, banatabaza umuyobozi w'umudugudu. Ahageze abajura bahungira mu nzu, polisi nayo yitabajwe. Ihageze abajura basohoka mu nzu bashaka gutema abaturage, umupolisi yarashe umwe muri bo ahasiga ubuzima, undi nawe arafatwa. Yakomeje avuga ko polisi ishimira abaturage bagize ubutwari bwo kubirukaho ndetse inibutsa ko izakomeza gukoresha ububasha bwayo mu kurinda umutekano w'abantu n'ibyabo muri rusange. Izi ni inshingano rwose za polisi, kurinda umutekano w'abaturage ndetse n'ibyabo. Hanyuma rero reka duhite dukomereza hanze y'u Rwanda, aho ibiganiro bya Amerika na Iran byagabanyije ibiciro bya 6%. Ibiciro bya peteroli ho 6%. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byagabanutseho 6% nyuma y'icyizere cy'uko ibiganiro biri guhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bishobora kuvamo amasezerano yo guhagarika intambara. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize tariki ya 23 Gicurasi 2026, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nibwo yari yatangaje ko amasezerano ari kuganirwaho na Tehran ageze ku rwego rushimishije ndetse ko ibisobanuro birambuye byayo bizatangwa vuba. Nyamara ku munsi wakurikiyeho yasabye itsinda rye riri mu biganiro na Iran kudahutira kugera ku masezerano, ashimangira ko hakenewe ubushishozi n'igihe gihagije kugira ngo ibyo bintu bikorwe neza. Amakuru dukesha Reuters agaragaza ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, ukuvuga ejo hashize ku itariki ya 25 Gicurasi 2026, igiciro cya peteroli yo mu bwoko bwa Brent cyagabanutseho amadolari 5.85 bingana na 5.7% kigera kuri 97.69 amadolari ku gabunguru. Ni mu gihe peteroli icukurwa muri Texas izwi nka US West Texas Intermediate iyo yagabanutseho 6% igera ku madolari 90.85 ku kagunguru.
Igabanuka ry'ibi biciro ryabaye nyuma y'aho Trump atangaje ko muri ayo masezerano hashobora gushyirwamo ingingo yo kongera gufungura umuhora wa Hormuz, nubwo atasobanuye neza uburyo byazakorwa. Uyu muhora unyuzwamo hafi 1/5 cy'ibikomoka kuri peteroli na gazi bicukurwa ku isi, kandi umaze igihe udakora neza kuva intambara yatangira kuwa 28 Gashyantare uyu mwaka. Amakuru akomeza avuga ko ayo masezerano ari kuganirwaho ashobora kuba arimo agahenge k'iminsi 60, kongera gufungura umuhora wa Hormuz ndetse n'ibindi biganiro birebana na gahunda ya nuclear ya Iran. Kugeza ubu imirwano hagati y'impande zombi isa n'iyacogoye nyuma y'aho Trump afashe icyemezo cyo kudasubukura ibitero, nubwo igihe cy'agahenge cyari cyashyizweho kari karangiye. Hanyuma reka duhite dukomereza muri Senegal. Twagarutse muri Afurika, aho umugabo witwa Ousmane Sonko ari kugarurwa muri politiki binyuze mu nteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko ya Senegal yatumiwe guterana kuri uyu wa kabiri, uyu munsi turiho tariki ya 26 Gicurasi 2026, kugira ngo bige ku kibazo cyo gusubiza mu nshingano z'ubudepite Ousmane Sonko. Ibi bikaba byateje impaka zikomeye muri politiki y'iki gihugu. Gutangaza iyi gahunda byakurikiwe n'amajwi yatandukanye mu banyapolitike no ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bavuga ko bishobora kuba ari ihindurwa ry'imikorere ya demokarasi binyuze mu nteko ishinga amategeko, ibyo bita coup d'état parlementaire. Ousmane Sonko, umwe mu banyapolitike bafite igikundiro gikomeye muri Senegal, yigeze gukurwa mu nteko nyuma y'ibibazo by'amategeko n'imanza zagiye zimukurikirana mu myaka ishize. Icyakora nyuma y'impinduka za politike zabaye muri iki gihugu ndetse no gutsinda kw'ihuriro ryo mu matora, hakomeje ibiganiro ku burenganzira bwe bwo kongera kuba depite. Abashyigikiye iri subizwa mu nshingano bavuga ko ari ugusubiza ubutabera n'uburenganzira bwa politike ku muntu abaturage batoye. Gusa abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bavuga ko uburyo biri gukorwamo bushobora guhungabanya ubwigenge bw'inzego no gushyira igitutu ku nteko ishinga amategeko. Kugeza ubu nta mwanzuro urafatwa ku mugaragaro, ariko inama y'inteko ishinga amategeko itegerejweho gufata icyerekezo gishya muri politike ya Senegal no ku hazaza ha Ousmane Sonko muri guverinoma n'inzego z'icyo gihugu. Ousmane Sonko mu cyumweru gishize nibwo yirukanwe na perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Yahise rero ubwo ajyana na guverinoma ye yose yarayoboye. Aho ni muri Senegal. N'inkwakuzi tuba tugira vuba kugira ngo tujye mu kazi kacu ka buri munsi dufite amakuru. Iki cyo bakobwa muri hehe ku imbuga nkoranyambaga ziri gutera abakobwa imibereho mibi. Abantu basaga miliyoni 210 ku isi bagirwa imbata n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga nka TikTok, YouTube na Facebook. Amasaha abo bantu bamara kuri izo mbuga abarirwa muri 2:32, mu gihe umuntu uzikoresha neza atakaregeje isaha imwe ku munsi. Dore impamvu rero mpamagaye abakobwa nkababaza nti muri hehe. Ubushakashatsi ku mibereho myiza bwakozwe n'ikigo cyo muri kaminuza ya Oxford bwasobanuye ko uko abari munsi y'imyaka 25 y'amavuko batinda cyane ku mbuga nkoranyambaga bibagiraho ingaruka ku buzima. Iyo raporo isobanura ko iyo abantu bari kureba ibintu ku mbuga nkoranyambaga nta mpamvu, ibyo binaniza ubwonko. Usibye kunaniza ubwonko, ubwo bushakashatsi bunavuga ko ubwonko bushobora guhagarara gukora cyangwa ibyo bita kugagara. Muri rusange abantu bagiye inama yo gukoresha imbuga nkoranyambaga isaha imwe ku munsi mu kwirinda ko umuntu yahinduka imbata y'izo mbuga nkoranyambaga. Abantu bafite imyaka 25 y'amavuko muri Canada, Amerika, Ubwongereza na Australia, imibereho yabo yagabanutse cyane mu myaka 10 ishize. Imibereho yabo myiza yaragabanutse cyane mu myaka 10 ishize. Iyi raporo ihamya ko imbuga nkoranyambaga zubatse mu buryo bwo kurangaza abantu aho kubagirira akamaro. Imibare rero yerekana ko abatuye isi kugeza ubu ari miliyari 8.3. Muri bo 17% babaswe n'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga. Ab'igitsina gore rero, ariyo mpamvu bakobwa nababwiye ndi muri he. Ab'igitsina gore ni miliyari 4.13. Rwose bakobwa murebe ko izi mbuga nkoranyambaga zitabagira imbata zikabagira ingaruzwa muheto, bigatuma imibereho nk'abari ikomeza kumera nabi muri rusange. Iyi ni chaîne yitwa Inkwakuzi ibagezaho updates ziba zigezweho kugira ngo utangire umunsi wawe umeze neza, ufite ibikenewe byose. Burya umuntu adafite amakuru
ntabwo nibaza ahantu aba ari kugana. Reka rero tukiri hanze y'u Rwanda tubabwire n'iki kintu abakunzi b'imikino football, ko se buri igikombe cy'isi twavuga ko ari icy'abakunzi b'imikino gusa. Nabonye ari ni event twese tuba twahagurukiye, yewe n'abakecuru iyo match ijemo rwose tuba duhari kugira ngo tuyirebane, ugasanga ni ibintu byiza vraiment, nta kintu biba bitwaye. Rero igikombe cy'isi cyenda kuba mu ma ekipe azakitabira harimo na Iran murabizi ko ifitanye ibibazo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera intambara iri kuhabera yayishojweho na Iran rero ibi bintu byose birazungurutana bikagera no muri football nyine. Abakinnyi ba Iran banze kuba muri Amerika mu gikombe cy'isi, bazacumbika ahubwo muri Mexique. Ikipe y'igihugu ya Iran izacumbika mu mujyi wa Tijuana wo muri Mexique mu gihe cy'igikombe cy'isi, nyuma yo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yemeye ubusabe bwayo bwo gukura umwiherero wayo muri Arizona. Byemejwe na perezida w'ishyirahamwe rya ruhago muri Iran, Mehdi Taj, mu butumwa bw'amashusho bwanyujijwe kuri Telegram y'iri shyirahamwe ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Ati tuzacumbika muri Tijuana hafi y'inyanja ya Pacifique ndetse ni ku mupaka wa Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Taj yongeyeho ko ibyo bizabafasha kwirinda ibibazo bijyanye no kuba batarabona visa, ndetse bazoroherwa n'ingendo zijya muri Mexique bakoresheje indege za Iran Air. FIFA nta kiravuga kuri ibi byatangajwe n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe rya ruhago muri Iran. Iran izakinira imikino ibiri ya mbere yo mu itsinda G cyangwa G bitewe n'ururimi uvuga muri Los Angeles, ihura na Nouvelle-Zélande tariki ya 15 Kamena n'Ububiligi tariki ya 21 Kamena, mbere yo guhura na Misiri mu mukino uzabera muri Seattle kuwa 26 Kamena. Mehdi Taj yavuze ko aho bazacumbika yegeranye cyane n'aho bazakinira. Yaravuze ati intera iri hagati yacu n'ikibuga cy'imikino yacu muri Los Angeles ni iminota 55 n'indege. Muri uku kwezi abayobozi ba Iran bavuze ko abakinnyi babo n'abatoza batarabona visa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe habura igihe kitageze ku kwezi ngo igikombe cy'isi gitangire. Iri rushanwa rizitabirwa n'ibihugu 48, rikaba rizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique. Rikaba rizatangira tariki ya 11 Kamena risozwe tariki ya 19 Nyakanga 2026. Reka tugaruke mu Rwanda bakunzi b'inkwakuzi, namwe nizere ko muri inkwakuzi rwose. Reka tugaruke mu Rwanda aho Minisante kugeza n'uyu munsi ivuga ko nta murwayi uragaragara mu Rwanda. Minisiteri y'Ubuzima Minisante yatangaje ko kugeza ubu nta murwayi w'icyorezo cya Ebola uragaragara mu Rwanda, ishimangira ko ikomeje gukurikiranira hafi amakuru y'abava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda aho iki cyorezo cyagaragaye. Inzego rero z'ubuzima hano mu Rwanda rwose ziremeza ko tutagomba guhahamuka, kuko igihe umunyamabanga wa leta muri Minisante Dr. Ivan Butera yagiranaga ikiganiro na RBA, yavuze ko nubwo Ebola ikomeje kuzahaza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ikaba yanagaragaye muri Uganda, gusa mu Rwanda nta murwayi uraboneka. Yaravuze ati muri uku kwezi kwa Gicurasi kano karere dutuyemo hagaragaye icyorezo cya Ebola, kikaba cyaragaragaye mu ntara ya Ituri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone kandi icyorezo cya Ebola kikaba cyaragaragaye no muri Uganda. Muri uyu mwaka rero gifite uko gihagaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Uganda naho bafite uko bahagaze. Mu Rwanda rero nta murwayi uhari nk'uko Dr. Ivan Butera abivuga. Ubwo rero bisobanuye ko mu Rwanda nta Ebola ihari. Gusa yaravuze ati biba ngombwa ko habaho ingamba z'ubwirinzi kandi zamaze gushyirwaho mu gihugu ku mipaka ikoreshwa muri rusange. Mu ngamba u Rwanda rwafashe mu kwirinda icyo cyorezo harimo gupima abinjira n'abasohoka bakoresheje imipaka itandukanye, gukurikirana amakuru yimbitse y'abinjiye mu gihugu ndetse no kubuza abanyamahanga banyuze muri RDC mu gihe kitarenze iminsi 30 kwinjira mu Rwanda. Ku banyarwanda n'abanyamahanga bafite ibyangombwa bibemerera gutura mu Rwanda ariko baheruka muri RDC cyangwa se muri Congo mu gihe kitarenze iminsi 30 bazajya bemererwa kwinjira mu gihugu ariko banze gushyirwa mu kato. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko abo bikekwa ko banduye Ebola muri RDC cyangwa se muri Congo
barenze 750, mu gihe abo bikekwa ko bishwe n'iki cyorezo barenga 170. Ebola ni indwara yica vuba kandi yandurira cyane mu gukora ku matembabuzi y'umuntu wanduye cyangwa se wapfuye azize iyo ndwara. Muri uyu mwaka umurwayi wa mbere wa Ebola ya Bundibugyo yapfiye muri Ituri tariki ya 24 Mata. Ibice byo muri iyi ntara birimo Mongboalo, Rwampara na Bunia nibyo byugarijwe cyane n'iki icyorezo. Ubwo rero muri rusange ingamba z'ubwirinzi, amabwiriza leta duha tuzajya tuyubahiriza uko dushoboye, hanyuma muri rusange turebe ko gahunda za camo neza zijyanye no kwirinda, kuko Ebola yica vuba pe, yica vuba kabisa. Hanyuma rero nanone iyi nkuru nayo tugomba kuyimenya ko abarenga miliyari 1.1 bafite burya ibibazo byo mu mutwe. Ubushakashatsi bwakozwe mu bihugu 204 bwagaragaje ko ibibazo byo mu mutwe bikomeje kwiyongera ku isi, kuko mu mwaka wa 2023 hari abantu barenga miliyari 1.17 muri miliyari 8 bari bayituye bari bafite ibyo bibazo byo mu mutwe. Ubushakashatsi bwitwa Global Burden of Diseases bwasohotse mu kinyamakuru The Lancet gitangaza amakuru y'ubuzima, bugaragaza ko abafite ibibazo byo mu mutwe biyongereyeho 95.5% hagati y'umwaka w'1990 na 2023. Abashakashatsi bavuga ko ubwoba n'agahinda gakabije ari byo bibazo byiyongereye cyane, ndetse bikaba ari nabyo byibasiye abantu benshi kurusha ibindi mu mwaka wa 2023. Imibare igaragaza ko ubwoba bukabije bwiyongereyeho 158%, mu gihe agahinda gakabije kiyongereyeho 131% ugereranyije n'igihumbi 990. Ibintu abashakashatsi bavuga ko bikomeje gutera impungenge. Dr. Damian wayoboye ubushakashatsi yavuze ko yatunguwe n'uburemere bw'iki kibazo. Ati hari ibintu byinshi bitera ibi bibazo kandi kubitandukanya byose biragoye. Icy'ingenzi ni ubufatanye bw'isi yose mu kubikemura. Ubushakashatsi bugaragaza ko abagore ari bo bibasirwa cyane n'ibibazo byinshi byo mu mutwe, ariko indwara nka autisme, ADHD irangwa n'ibikorwa byo kwibagirwa, kutita ku bintu no kuvuga amagambo menshi n'izindi zibasira cyane abagabo. Bwanagaragaje ko urubyiruko, ndavuga ubwo bushakashatsi bwanagaragaje ko urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 39 arirwo rufite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'ibi bibazo. Byagaragaye ko abafite imyaka iri hagati ya 15 na 19 aribo bafite ibibazo bikomeye, ibintu bitari bisanzwe. Abahanga bavuga ko icyorezo cya COVID-19 cyongereye uburemere bw'ibi bibazo, cyane cyane ubwoba bukabije, umuhangayiko n'agahinda gakabije. Ibi bikaba bifitanye isano n'ingaruka cyagize mu nzego zirimo ubukungu. Nubwo mu mwaka wa 2026 ari kongerwa imbaraga mu kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, impuguke zivuga ko serivisi z'ubuvuzi zitangwa zitajyanye n'ubukana bw'iki kibazo. Abashakashatsi basaba ibihugu ko byongera ingengo y'imari mu buvuzi bw'ibibazo byo mu mutwe no mu rwego rwo gukumira ko iki kibazo cyakomeza ku muvuduko nk'uwo mu myaka ishize. Hanyuma ibibazo byo mu mutwe rwose wenda tuzanabashakira, nibiba ngombwa hari igihe tuzajya dukora documentaire hano tukavuga bimwe mu bintu umuntu ashobora kugira agakora ku buryo nibura yakwirinda, kuko ibi bintu byinshi umuntu aba ashobora kubyirinda, wenda ukagerwaho n'ibyakugezeho kubera ko nta kundi wabigenza, ariko ibyo ushoboye kwirinda ukabyirinda muri rusange. Reka dusoreze rero kuri iyi nkuru y'ubuzima. Hari ikibazo abantu bajya bibaza, nawe wankwakuziwe uri hano ushobora kuba ukibaza, ukuriye kujya mu bwiherero kangahe? Reka tubaze abahanga rero mu ndwara zo mu nda, hanyuma badusobanurire ubundi umuntu akwiriye kujya mu bwiherero kangahe. Amara ni kimwe mu bice by'umubiri bikora ubudahagarara, ariko abantu benshi ntibayitaho kugeza igihe batangiye kugira ibibazo birimo kwituma nabi, kwituma gake, kugugara mu nda, kubyimba, kugira imyuka myinshi mu nda cyangwa kuribwa mu gifu. Abaganga b'inzobere mu ndwara z'igifu n'amara bavuga ko kugira amara akora neza bishingira ku ngingo 3 z'ingenzi: kurya indyo iboneye, kugira gahunda ihoraho y'ubuzima bwa buri munsi, no kwitondera impinduka zose zidasanzwe zigaragara mu mikorere y'igifu n'amara. Kimwe mu bibazo abantu benshi bibaza ni
ese umuntu akwiriye kujya mu musarane kangahe? Abaganga bavuga ko nta mubare umwe ureba abantu bose. Ni ukuvuga ngo ntabwo ngo twese turajyaho gatatu, twese turajyaho kabiri, oya, ibyo ntabibaho. Inzobere zigaragaza ko icy'ingenzi ari ukumenya uko umubiri wawe usanzwe ukora, kuko impinduka zimara igihe zishobora kuba ikimenyetso cy'ibibazo cyangwa se cy'ikibazo. Ikindi abaganga bagarukaho cyane ni akamaro ko kurya ibyo kurya bikungahaye kuri fibre. Ni ukuvuga intungamubiri ziboneka cyane mu mbuto, imboga, ibishyimbo, amashaza, ibinyampeke n'ibindi biribwa bidatunganijwe cyane, ni ukuvuga bitaciye mu nganda. Umuntu mukuru akwiriye kugera nibura kuri garama 30 za fibre buri munsi, kuko zifasha igogora, zikagabanya ikibazo cyo kwituma nabi, kandi zikagabanya ibyago by'indwara zimwe zikomeye zirimo kanseri y'amara. Imyuka yo mu nda cyangwa gusohora umwuka kenshi nacyo ni ikibazo abantu bagira, ariko bakagira isoni zo kukivugaho. Inzobere zivuga ko akenshi gishobora guterwa n'ibyo umuntu yariye, kurya vuba, ibiribwa bigora igogora, cyangwa se kuba amara muri rusange, amara nyine yo mu nda atagenda neza. Abantu bafite ikibazo cyo kubyimba, kuribwa mu nda no kugira imyuka myinshi bibagirwa inama yo kugerageza kurya ibiribwa byoroshye kugogorwa, kugabanya ibiribwa bibatera ikibazo, kwirinda ibinyobwa bisembuye byinshi ndetse n'ibinyobwa birimo gaze. Ni ukuvuga iyo umuntu afite ikibazo cyo kuribwa mu nda no kugira imyuka myinshi mu nda, ibyo bintu aba akwiriye kubyirinda. Ibiribwa bigora igogora ndetse n'ibiribwa bishobora kuba bigutera ikibazo, ibinyobwa bisembuye byinshi n'ibinyobwa birimo gaze. Iyo umuntu afite icyo kibazo cyo kubyimba mu nda no kugira amagaze menshi mu nda, ibyo aba akwiriye kubyirinda, cyangwa se kugira imyuka myinshi mu nda. Abaganga bavuga kandi ko kugira amagara mazima bitareba ibyo kurya gusa. Buriya kunywa amazi ahagije, gukora siporo, kugenda n'amaguru nyuma yo kurya, gusinzira bihagije no kugabanya umuhangayiko nabyo bifasha cyane igogora. Wow, aka kantu ni keza, tujye tugakora. Kunywa amazi ahagije, gukora siporo, kugenda n'amaguru nyuma yo kurya no gusinzira bihagije, burya no kugabanya umuhangayiko burya bifasha igogora cyane. Umuhangayiko buriya ushobora gutuma igifu n'amara bikora nabi, bikihutisha cyangwa bigatinza igogora, bikanongera kubyimba no kuribwa mu nda. Abaganga bavuga ko atari byiza kumara umwanya munini ku musarani, cyane cyane umuntu ari kuri telefone, kuko bishobora kongera ibyago byo kwiyongera k'umuvuduko ku gice cyo hasi cy'amara no guteza ubundi burwayi burimo no kubabara mu rura runini. Bagira kandi inama abantu yo kwita ku isuku yo mu kanwa, kuko burya igogora ritangirira mu kanwa, kandi bagashishikariza abantu kugabanya ibiribwa bitunganyijwe cyane cyane mu nganda. Ibiribwa byo mu nganda bakabyaramwe ni mu bigabanye, ntabwo abaganga babuza kubikoresha, ariko ni mu bigabanye, kuko ntabwo nyine ari byo twaremewe kurya. Ntabwo twaremewe kurya ibintu byo mu nganda, niyo mpamvu nubikoresha jya ubikoresha gake cyane. Mwibuke ko nubwo dufite ibibazo hano mu Rwanda by'uko hari icyorezo hirya no hino, mwibuke ko minisitiri yavuze ko nta mpamvu yo guhangayika. Minisitiri witwa Dominique Habimana, akaba ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ariko nanone mwubahe nyamuneka amabwiriza ya leta atuma twirinda ibi ngibi, nubwo turi gukomeza gukora imirimo yacu ya buri munsi, ariko tunubahiriza amabwiriza ya leta, cyane ko mwibuke ko Ebola iri hirya aha, bityo rero mukaze ingamba, mukarabe intoki, mbese bya bindi byose leta itubwira, hanyuma ibyo bizagenda neza. Ariko nanone ntimuhamuke, nk'uko leta ibitubwira, iratubwira ko iturinze neza muri rusange. Inkwakuzi mwakoze cyane amakuru yarayo, nimureke rero tujye ku kazi. Mwibuke ko inkwakuzi zikora vuba, zikabyaza umusaruro amahirwe zifite, n'ujya ubona amahirwe ujya ukubita mu cyico. Hanyuma nk'inkwakuzi dutere imbere, mwubake ibintu byanyu, abo muri kubyubaka bigende neza, mugire ikintu mugeraho, mufashe igihugu cyanyu, mufashe imiryango yanyu, namwe ubwanyu mwiteze imbere nyine nk'inkwakuzi. Hanyuma rero niba hari undi ukeneye kumenya aya makuru, rwose musharinga amakuru, twese tujye dutangira umunsi dufite amakuru. Niba uri inkwakuzi, shyiraho comment aho hasi, utubwire se amakuru aragufasha iyo uyamenye mbere y'uko utangira akazi kawe, tubwire nta kibazo, tuganire muri rusange.
kora subscribe aho hasi, ndaje dukomeze n'ibindi biganiro ariko by'umwihariko amakuru.